Jenny Misha Rudding in the loan machine. Smoked salmon, cream cheese, could you have them? Yeah, ain't it? I guess salad, throaty better. Tom. Are no folks at Dorcas made page scale, eh? Could you hen? Oh, tá brunner. Shall literally at a gallery in London. Well, it's good, darn sheet. Well, before you live away, what did you get the A number of our clients have expressed a great interest in your work, and we hope to liaise with you again in the future. Wie sam gevetai, you know. Good thoughts, me lad. Yeah, well, you've got more on Gentium, come to some or lab water. Well, you stop it in with an issue, could you make on down more melted the could Ivana. Loans a cafe in your machine. My trees, Tashi tilted. Mag je hoor. Hey, now have a good tistic called Broody. Dear guy. Come on, lo elig bunch I'm gonna do. Can't wait. For you hands toch tequila hele. Ik heb niet meer maar zeggen like kan on. Har du gärna när det när vi tar hugga ske? Mórí iver maidin a chlán agus nach bránró de bheith bio behiachar waidin bhrá mar seo. Well, not some fish in it. The hand on wall go to rot addition out of a seasonal affected disorder. Oh, a híle har ein dhinneid chlán chiapping go me hosa in all the humor in you. Well, he's ní réir ní dóile mé. Agus cúis mhór ceúra eici ar nói. Oh, bach you to full house ag mingo réidir lauras. Agony and éirimúil an éar. Ná habardum ná léise bheith. An léves ionach a fúsí an seo fan go bheith méis. Sha, so he. Sheila Nick Fawji, Agony and an éar. She began work in Radio Pobble Rosnaroon over 3 years ago and has since established herself as the premier agony aunt and one of the genuine stars of broadcasting in the West. Over a nice cold glass of sparkling water, broadcaster Sheila Nick Fawjean tells Hilary Fanning about her runaway broadcasting success, Squeal the Rune. Yes, Sheila. Nish Kerjerto. Jeez, he'll just need that. What's that current idea for all of me, Hilary? Wouldn't tar notch event. Well, fair play, you've. Does you've hashed on job end of lish. Well, we're going to fresh Nancy. Isn't going to gone home. Well, to Sulam nach now already. Neil and with me here, the will. Oh no, Neil. Neil, you tell the machine just a rich I look like Jack. Check her size in the arm. Oh. It's my hands away, Nancy. The Jack and on the sock ash to home and they. Nish a raw. Oh, grandma had Nancy. Goyle Joe, niet machel hoort al who's nears crochelum sheer machine. Oh, come on, Achoit. It ain't as we mama on her through here, listen to Kinta, please. That's all right, Roche. Cholor him sheer, Bimsh Bowery, Joe's fin show, Joe's fin shoes. Kefon. I thought I could market a gesta. Joe's Phoenix a job, ain't to take a whole London. Keveer Nadini more Lavin she got a machin in Tilo. Yeah, when you work, Miss had it and torch and Mama. Jak wacht in a bin, or Miss Bowery seal harbe. Oh, come on, Achoit. That was like a mertingle mom, Miss Snob Cart. Yep, she reeved because she cut a move on the Mara. Well, Tommy should be all sauce to my free foolish go Radio Pobble Rosnaroon. It's coming up to the yap and she. Yeah, well, Tom Keen's good she brought to last it. Because there ain't nothing in the net, it can't allow painful was being like Mama for God's sake. Jan and Yarim sure what, we have to mark him in. Get hurt. Oh, and you'll only get migraine shop. And my carcally or hish pizza. On the coffee, Shinya. Right. Hi. Hi, Nancy. Kijk je wel toe? Put the chain much the hell. Gná té nu Earl Grey? She'll get dealing in Earl Grey. Ken dat her? Daniel. Fwyn lo henna, ag tí haig. Sheikh Nancy, tá brúnar an frishin. Ní lánach go bhfuin me cinál as clachtas na cuasa sin agus
Well, go leis cé mar mé astach. No, Daniel, Brenna. Orms atá an locht. Ní rá sé geiste go man rud dúirt mé rá agus. Well, bró yes sé. Well, sem rud tá mé géirí rá ná. Bhrealam dul amach in éanach leat ó réigen. Go brá. Sin é má heasan de Harriscin fós. Ó, seasan cínte. Cínte. Go riire chinnéad, cá me Jeffrey, ain't it? Brenna. Scríbhí mé nóta doctor go rá bhfuil vertigort. Well, gur mag at tá mé sáil an can sin for a real rainy day. Ooh, feckin' bhfuil Cupid bra full on her margin. Cansa, Jack? Brenna, feic mé hart of Jan Ihu, okay? Maníthe. Ceart mé grim de go le play an pre-marriage course sin. Sorry, curúar netil dhearnach as blog clíime ag an nóid dearnach. Oh, Brenna, nó bhí bortha bhío mé na gorí details of Ado Verni. So, feic mé nach tú. Slán a chrí. Story me surprise jazz thug it. Oh, very fan. Bord the shape. Oh, right, Nancy. Just follow me to make a garbage turn quiche agus ga coffee go board the dough. Nancy, we're on to brown fish. Do me go mach choppy on shot. A diri. Hi Jack, I've been letting you go on with. Cat to cat kilo. Yes. Bernie. Let's just know that. Ta roll into the guitar. Oh, yeah, the brown Mac. So she's nicht dir head, okay? Right, Jack. Can we say? Ni wem a cup on tea much that Bernie. Right, cup and tea one. Nancy, will the top go board coi Gracie Falls? Brown Fisher. Was clean grach feel of it. Lost here Sharon as well. Dog Kira Boy Cartmut. Well, ni can't get on the story, like, on the customary melt to doing a hut. Oh, kid far enough from me, I'll melt come a Kielnigge. God, you can't just see me finish that. Not good. Oh, well then, so just talk to Slara the Elfie Larson mates. That's the thing. Well, you had the shoe like him, so Lahar no hoida jet and off count to horse cush, that together, eh? No, to sure. Ben Brewhart and Scan Ornavo. Bernie, you more long poke him, right? Mac, do me. Do me, she said that. Brenna, go me lad. Kuna horse fat tumbleback. Oh, it's coming on there, brother, my Bernie. For old time's sake, eh? Right, well, the open chin fit och hart. Bernie, shot the fort. The fort the coig. Right, Nancy, grandma had. Right, I shouldn't go board the coig. Then the scan the park and the shop. Must man on board the dog one of the. Brunham Jack, sure. The shan ta yatter shall look na well. Oh. Board the coig door to yeah. Tagma a new loffichid, yeah. Okay, shackle machine ritinish. Son. Right, so, toch al hoort je in de agent, ja? Kijk veel loon hag. Ja, in toch. Oh. Be cafe a lagam man sinna haisce. Is just ag a ggóla náteú gnótha sinna gam lón. Ach déad muid go leor eile a bhalú. Tá sé th ama agin tasnúir smaoinúir an carverí sin. Sin nach topí mar se dalí. Chef a thuirteas te. Ag spéisiar an chiistin sin ar chúil lachnú má. Bhí mag smaointear gáil steach go Vardens, sílam tróna. Drop it, Mum, okay? Ní hasí mum leart fao seo. Caí muid leart faoúr an teart a haisce. Jesus, no feic tú ché go go nóhagus atá mé. Bit me rácha pan caféáil agus rá toasted specials. Tá. Bhfuil hanrad ceart go leor Denise. Oh, chumag sa bheith asúl is dócha? Killish tá go rá. An tíir seachtaí is ládran é chamaríomh. Sinna bhí mé ceappa cear go leor. Bhfuil cuimle hinad. I ggéisteach le mrá réalta nó sagart crocóirlacht maid le pósa. Bhí líonbach céasta. Yeah, well, níl bailach gur béthas feicim. Dé tarránach bhfuil. Si bhí an amstar lánú is nearna si do cuasa chuirbe, ach fós bin robbí an héis go bheith pósta fiú. An gréta? Níl mis tosnar an goúir ceart go fór. Fág faoi. Well, Tom, Connor, ce chuil sibse?
Check. Well, big cancer déjà vu. And you're also going to go over a relationship. Ah, well, near national nisketirach. Gantanas phone in Zigantus on you make it worth love Kuna go a couple of like. Well, ain't skill is it? The unscale like Thomas show nach well store. Oh, well, sure. Ní tá special to value there. Glean ook uit unspecial there. Shouldn't fog all magic calora. Ní lana poor me litero gallery in London agus. Skus go chill sauce na go jaibra. Tá sit antocha let go job. Well, Corrodigus the town visa I'm going again in hand Bert. Right, well, get the Visabi motion. Care they on run lay? Chada. I'm big on run lay gum. Agus seafood telly. Agus an Kenny comes. Agus os rode gul mit calora big wujil canty in English. Oh, I'm better go at see an angel in a cafe. But there's no what of it. Yeah, Baja. Thank you, man. Here. She's heart and graddling a jack galli. I told Ray Connor. Kif on a chit chance of horse go. Daniel to Irot Anna or Jack. I know she go more yet. Neart fi seo. Ilen do argenta. San. Tá brúnarm. An ní lá. Ok, Brenna. Tá sagam na híd na Petra dishes é. Tá rud éigen in a cur stars. Ik lag weer schriestje. Want als je telt, ik maar aan. Mijn kindje gewoon. Bij kapelle koffie ook. Ik zie een gedacht, kom maar aan, Angela. Hoe man poos hard? Niel, dat is helemaal geen school, Shilem. Kun je met haar die edref? Ik mag vader ook geen al. Tjanas dat geen al een chat edref in jou.
let lortlam, ta scutchin. Tá sat, Mum. Is féidir le bheith có ceann dána sin orintanta. Ach, ná bach leis. Ní tá é. Right. Ó, ben rip a bhí me sin seo maire, bheith go le lort leis. Arige a bheith sé hé is dóhi. Great. Bloody bank a ríis tomorrow. Denise, na dyn ni'n telefon at was ystad. Wel, ce on? O'n i'n samsa jawl. Pop a bedr. Great. Cert ac o'r chantel yn eisiau, Denise. Fai Denise o gymsa. Bhí sam go dárlach sé se luúan amál. Go sa go chun lá seo. Níor leir me le duine be a hála se. Níor me nám. Tá sao. God, Ciara, cai gro sé seo fíor chrúirt. Ach sin an brod, ní rá. Gotí le déirnaí. Ba chéanna an éasca bheán. Ní ra me réile bheith me bháthair. Ach nuair chanig me an leanamh beag bíteach sin ar maidin. Look, tá sin níos fear lígann sin má ná a chunealiste. Airm go ciúntach sin. Is tóchan is go gapan gur bitte cheart gan chríime. God, no, Ciara. Look, bhíart cinna dhéanamh ag an nám. Ach sinna bhfuil faoi. Oh, goile. Be a hála chóirt all right amach an seo. Fáin go bhaice tú. Ná ruirt me le tanan ar magal siar. Well, you relax a chuid, sí meach a mága. Dúr me le grot casta le buc mór a cíns. Oh, skidders mám ó fí sin. Níor si dáda. Ti'n rhaid bachau ni? Liam. Bara tuch jo. Wel, stwch yn ach G&T a lein dachar. Le dy helen i'w. Chytriona? O, na mwyd tha flawn lein di sio. Bai jobl amser Liam. Wel yn ish. I lein chael i'r Liam sin. Stek fdo. O, ie, es jo. Bach i wyl tŵ cwech na rwyd gynt. Anw ni'n sy'n ag gasw. Sgeta mi hiart la sin. Wel, ni'n siarad mas y bygod y reputation wyl set. Thos at heimwyd sy'n haid sy'n chwyd fi'n sydd y caints. Doch rifristig y fer cena ni fiwa. Wel, gyda mae ta eisiau fi ysau. O, sy'n mari mach eisiau le Sheila. Ta eisiau chyd dec o sgelio na heis cwniwyd ros. So, dy gennyr oba gyfer yn ddylyn di so? So, Liam's fridge was it? Pete's on the radar because can cash the kings on the review. Hey, toch. Take away, Ella. Hey, but I'm not going to see you. Yeah, but I'm just about. I can't side the in hike. Side, ah? Nachan e fi'n sydd yn ddiam gan gyd yn o'r roedden ni'n y gael i fi. Wel, ach punch, go ag dy leid sarf holes in the course i sy'n hike. Agus Sraith bes am Arlington. Cert fwt hen? O, fi ma y cofadus, agus yn cocdor, agus yn sy'n chreich na masws sy'n 4 saison? 4 saison? A tagil leor cleiste gan faoin áid sin, agus an tiramisú ítach atá. Hesti go mar riomh ebrús na bíal na mór sin. Wel, airíonn tú tuirseach a treis pés, a sinna fág raid am as, choiríd. Tigam. Cnysga? Wel, gur míle mágat as ach do chúna vinneomh. An féidir am jocha ceannach goit. Fach sé sin go deas, Nancy, ach cama a Europe. Úri cínte eile cínte. Feic am a hartú, OK? OK, slán. Slán. Jack, slán, agus gur míle madri. Fibre be. Wel, bechs leidí a taláile chur seachan? Yeah. Wel, cá be rága bfu mé an tanahas Jack a bheith an seo. A mé tahí atá go bhar sin. Yeah. Le bheith fi nach Nancy, bhí sé éasca go siúd. Bhí neart airigid sa gláin sin na gcónaí. An fós héin, tá si simúil bheith láirt le chefs eile agus smuointe bhhalar tú leo, agus is lead an deas é chomá. Well, feice mé húlmárach mar sin. Right, I chhád. Slán. Brenna, gur míle mád a socht éisteachlan. Agus tá brona mar churman wat ar fad mar ólachart. Seafúid, Ciara.
Bhí me sé sásta ná grabh an leir san faoi. Cai gur sé sin de héasa. Oh, ná bí caiint. Éist, céim fáin nach lechan is cúpla láú an lab. Bhína sé anmhaasta sinna. Oh, ní le sam. Ní bheitsála inar bunseú. Thanks a lot. No, God, Kieran, ní sinna bhí gceiste. Tá sam, ná ní macha mága. No, sin ní féidir am se tá deall presentation sin is an am Dardine, agus gan tad a bhain spairs an tam go. Oh, ar nós man ar fad. Nína mé dearmad ar na chean rinne mé hín. Se cará mé se leit mu a géire. Gan ó femin an tábhar nach cha? Se farir. Sure nach go róhan taid dé agam sé sin inis. Can mé sé sépart ná, is beit a tá? Dar river dúre? Tá tú the saviour cart. Listen, go inside zach. Tá sé tilsan. Oh, you are on. Nach ra Richard Branson mar klein dagi sé fe tamil. Ja, bhí ach níor mór an baint sam héin leis. So, chas na dine cáú sin ar fádart? Well, cabhachan in sesan siúd. Tá sé hééis castal na Kate acu nach bhfuil Joe. Liam Neeson, Kate Moss, the Spice Girls fiú. Wow, dá rira chastal sin ar fad. Chas. Denise, na sé haisce, seo jogaid. Mum? Och, na bí buairthe? Ní hasí nuam ach na níos far a chuir a chuid cardide. Sin a lig. Slán se bhaid. Gobannasach séir tá gceist na cólach femina a bhhainú íar na héan. Agus an tain inse income a bheith ag an ggólach sin ná femina na háte. Exciting stuff. Oh God, bhíoch an chrán agam sur na gel presentation sin. Ach, really, níor siad chu donna si happens to. Oh, come on, Deirdre. Pa ma seasan sin ar nos únseach os cór an ranga, an léchtúir agus buca ag an le heirige don tíomh mó. Ciara, baid tú tá. Look, an nudí gin himiid ná, chuirmuid an presentation le chéile ar dús. An sin ré mé tuid cúpla ceisleat. Look, tá liste just na ceisna agam sa bhaile ar rénos. Oh, bhah sé sin iontoch, an iadán? Yeah, Jane, look at agus fáilte. Now, céad bhéis an seo? Pinta saidr le. No, Warda, barga mé mat. Well, Jack an Dorish mar sin? Ba 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 ba. You have no new messages, goody. Ay, 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 ay. Sheffield. Hello. Hiya, ceachar the last, huh? That's good, hen. I think it's agus loudest to my lagan scarty. Who am I glad na freaks to be in you? Ná, ní dóla mé. Agus checkal man machine díadach an sin agus níor tádar sin nach an erid. So ceir fútsa? Ion léach sa station radio? No, Gabby, buíos da dhé. Well, that's awesome gur sin jeú leis sinas, ná gur ever hantrail TV an. But another cangla be there litter sin agus na glúin í heribí. Cydyn ceal daine yen who lead kibi. How just me too? Cai se go shop or psychos yn mwyn sin? Go díadach. Chyrwg se smain of me. Siad a cána litir sin. So Hans, net inzet. Kijk Just rud ik into reichlum. No brainwave exclusive. Cé dúir go chuid se bheith an litir se? Just heal me. Does it dan waar go dit se? Brana Sheila, níl tá a scríbtar seachas iver an flat. Agus níor hosan chraach se ar fad nó go réil mise. Déach se go bhfuil duine cinn se máin sin nach bhfuil fáilte go rómsa. Tá sé go fada ó rinne mé rud mar seo. Ar an bheith stróh behort an Nancy stór. Caim faoi dates. Cheapach duine ar big or born again teenager me. Stop.